U ovom tutorialu vidjet ćemo šta su izuzeci ili exceptions. Exceptions je u stvari ugrađena PHP klasa koja nam služi za handlovanje grešaka i izuzetke koristimo, znači kao prepostavimo da u našem kodu može doći do neke greške, do neke situacije koja ne odgovara i pomoću izuzetaka, znači peglamo te greške. Napravit ćemo jednu funkciju koja će da podeli dva broja. Parametar 1 i parametar 2. I ovdje ispod pozvaćemo samo ovu funkciju. Ovdje moramo da stavimo eho da bi dobili nešto ispisano. I sad kad osvežimo dobijemo ovaj rezultat 55. Sada, šta će se desiti ako ovdje stavimo nulu? Deljenje sa nulom nije dozvoljeno i dobit ćemo obaveštenje division by 0 u liniji 5. Sada, ovdje ćemo napraviti jedan if uslov, pa reći ćemo if param jednako 0 ili param 2 jednako 0, throw new exception i ovdje ćemo staviti deljenje sa nulom nije dozvoljeno. Sada ako ovo probamo da izvršimo, odmah ćemo dobiti znači obaveštenje uncaught exception with message da se nije dozvoljeno i praktično znači ovaj ispod deo koda kada naiđemo na ovaj izuzetak ovaj deo koda neće se uopšte ne izvršiti. Sada da bi uhvatili ovaj izuzetak ovdje u okviru ove funkcije stavimo try catch block i sad praktično pomoću ovog parametra uhvatit ćemo ovu poruku. Samo moramo da pozovemo funkciju get message i sada kada jakujemo umjesto ove greške trebali bi lepo kulturno da dobijemo deljenje sa nulom nije dozvoljeno.
I na ovaj način predupredili smo unapred planirali smo u stvari unapred neke eventualne greške. Sad šta je dobro sa ovom klasom exceptions, možemo da napravimo i naše izuzetke. Koja će, znači, to će biti nova klasa koja će ovo da nasledi ovu default klasu exception. Ćemo malo da poboljšamo i praktično napravit ćemo opet sličan kod, samo ćemo ovdje ispisati ovu našu novu klasu, znači moj izuzetak, i dodat ćemo znači neko drugo obaveštenje, na primjer mora biti broj. Evo ovdje ćemo malo da promenimo ovaj if, pa reći ćemo ako nije broj, ova iznumeri funkcija provjerava da li je broj parametar, ili parametar 2 nije broj, znači ako nije, baci ovaj izuzetak, mora biti broj, i ovdje ćemo isto njega da uhvatimo pomoću catcha, samo stavit ćemo ovdje moj izuzetak. Sad ovdje nam fali samo jedna zagrada, da zatvorimo i sada vidimo da ima nekih grešaka, za sada nema, i ovdje ako stavimo neki string, trebali bi da dobijemo mora biti broj. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial, i vidite sami da su izuzeci jedan pogodan način za hendlovanje grešaka. Probajte ovo, provežbajte, napravite neke sopstvene primjere. Ovdje kombinacije su praktično neograničene.